10% deposit rumah pertama. Anda nak buat apa tuan-puan? Tukar sebahagian simpanan itu kepada emas sebagai backup. Rumah pertama makin mahal tuan-puan, tapi deposit tetap 10%. Soalannya tuan-puan, duit simpanan kamu tu dah stabil ke belum tuan-puan? Tuan-puan, ramai orang mereka simpan duit deposit rumah dalam bentuk tunai semata-mata tuan-puan. Tapi bila ada kecemasan tuan-puan, bila ekonomi gawat atau bila nilai ringgit jatuh tuan-puan, duit itulah mudah sangat kita terguna. Dan kuasa belinya tuan-puan makin hari makin lemah. Sebab itulah tuan-puan, saya pilih tukarkan sebahagian simpanan saya untuk deposit rumah kepada bentuk emas. Bukannya semua tuan-puan, tapi cukuplah untuk jadi backup kalau apa-apa jadi nanti tuan-puan. Emas bukan naik sentiasa tuan-puan, tapi ia kalis inflasi, susah bocor dan boleh cair semula bila-bila yang anda perlu. Lagi lama anda simpan tuan-puan, lagi kuat nilai dia. Rumah pertama tuan-puan mungkinlah impian untuk anda, tapi impian tu perlukan strategi. Tuan-puan simpanlah duit macam biasa, tapi sediakan sahaja backup dalam bentuk emas. Nanti bila sampai waktunya tuan-puan dah bersedia, bukannya terdesak tuan-puan. Simpan emas ini tuan-puan bukannya sebab ikut trend, tapi sebab kamu ada impian yang besar yang memerlukan suatu perlindungan yang stabil.